come to the end of myself. My hands in the air, Jesus, I've got nothing left. And I wanna keep singing, but I'm feeling the weight. I'm seeing the cycles of all the hate. Open up those heavenly gates, those heavenly gates. We cry, justice, freedom come. Open up those heavenly gates, those heavenly gates. We cry for mercy and for your love. Ja, via le tua le nea fiafi. Ja, o Ropol Kalamani li o le Jesus is the Answer podcast. Ja, le nea fiafi o le asotofi. Ja, peo na masani ai. Ja, mua lava o na si le vi inga marfatai le tua. O na olona lofa malona ngale lei. O na ole ola mare manosi o lo tatou maua pea i le aso ma le aso. Whaptai fo i le atua o na o le avanoa tāua whape nao na mwhai o na te tātou maua i lunga o le tātou Port Kalama. Ia tātou toi whei loa i ai ia i lunga o te penga whailangi. Ia ui ina tātou savalia le ala le maliu ma le oti. Ia whaptai i le atua. Ia o loo whape nā to telo i tātou whape nā ona aulia mai le nei aso ia ma o lo tātou maua pele ola ma le manosi. Ia o tātou soifua maola i pea i le nei lalo langi whaingata. Ia o lo tātou iai. Ia whaftai fo i le atua. Ia i le nei vai aso. Lata whai u nei vai aso. Le ua te tasi le aso ia o na mai a foila i o aso nei vai aso i whi au manga alwenga. Amen. Ia whaftai le tua ia o lo o teritonu o lo o tātou maua uma le malosi ma le ola. Le ngata i lea o lo na puipoinga ia te oe ma ui lea aso ma le aso. Awa teritonu a lea nganga iai ale maliu ma le oti mea tātou te wheo ai. Ai whapetai i lea tua ma le vi inga i lea tua. Ia ono o lo tātou maua pea le malosi le ngata i lea whapea le ola. Ia i lea aso ma le aso. O lea ia ave e le vi inga ma le whapetai ma le whaani i tanga i lea tua. Ia awae te tau i lea tua le afoi. Le vi inga. Awa ne ia i tātou le vi inga. Ia whaasirisiri a le vi inga ma le whaamanu ma le whapetai ave i lea tua. Awa ana le au noa lea tua le tātou te au na ai. Ia se manu e tātou te le whape nei le nei a fiafi. Ia i lungo te penga whailangi. Le ngata i leo lungo le tātou Port Kalama. Leo o tātou whei loa i fia whaatasi i lumo nu. Ia e leo tua nu. Ole ia ole vi inga mawalunga nā ma le whaptai mawalunga nā e whaapo i lea tua. Ia ona ole nei a fiafi. Ia fia lava le Port Kalama. Ia whaatalofa atu le nei a fiafi. Ia le mamalo si o tātou atunu tupu mai. Si o tātou atunu i Samoa. Ia fia o whaafeiloa i ma whaatalofa atu i whioi o le tala lei. Ia i le nei fiafi. Ia i sunga i whawhengainga. Ia mou tau whale tua. Ia whamalo lava le ngā lue le ngā ruenga le tua. Whataifo i la o tau nofo on sai. Ia awale tau singa o le lafu mā moe o le tua. Ia i taritonu lafo i le anganga. Ia e le whaingo fio la o tau ngā ruenga.
e whai o loutou sa ili tup o le upo le tua ina ia whawhanga peanga anganga o na tangata e le ngata i lea o la o tau talo ma la o tau turi vai i lea aso ma lea aso ina ia whape na o na saunga le mu maola le lei o na tangata o lea ia whaapitai ma whaatalofa atu le polkalama o le Jesus ia is the answer le neia fiafi i la o tau sunga i whawhia ngainga ia mo o tau whalitua ia e fia fo i avele nei taimi ia o te whaatalofa atu ai i siau whaife au po so ta mapa le nganga ia i le sunga le whawhia ngainga taulangi ia wasele isa take ma le whalitua ia vā i le neia fiafi whaatalofa atu le pokalama ia te olua na i o mātua whaale nganga tali tono o loo manuia o lua whaapitai la o lua nofo talo ia te au ma le ainga e le ngatai lea ia whaapea le tātou pokalama ia tali tonu le nganga ia o loo whaamanuia le atua ia te olua e ala i le ola e le ngatai lea le malosi o lea ia whaatalofa atu le pokalama ia te olua i le nea fiafi ia le ngatai lea i le whaangaloina au sinasina si o tātou atunu so tātou ni o tātou tamā ma tātou tina ma tutua si o tātou atunu o lo alala pa au o whea lava i le mea o le nei lau langi o lo tātou iai ia whaatalofa atu le pokalama o le Jesus is the answer ia i le nei fiafi ia te o tau whaapitai fo i la o tau nofo tāpuai ia a o lo alo whaipa pea o tama whanau i le aso ma le aso ia i fe au ma ngā ruenga ia a wafo i le tausinga o a inga e le ngatai lea ia whapea o tau amen ia o te talo i le atua ina ia whape nā o na whaposia pea le ola ia te o tau maua pea le tino malosi a whai fo i wa maua tino i mai i le nei fo i vai tau talo i le atua ina ia whae ona a ao ma va ese nganga o le mai mai la o tau tino a ia whape nā ona whaamanuia ia te o tau ma fo ai pea le ora ma le malosi e le ngata i lea whaapea lona whaamalolonga ia te o tau o lea whaatalofa tuai Paul Kalama ia i le neia fiafi ia te o tau ia ao sina o si o tātou atunu ia ona so e mai lea o whaatalofa ia i le pa ia ma le mamalu o tātou a inga wo ma e masangi lungo le nei Paul Kalama ia o le Jesus is the answer whaatalofa atu le pokalama ia te o tau le neia fiafi whaapitai la o tau tapu ainga le ngatai lea lo o tau tatalo na talo sia e fo i le nei a inga ia pe le aso o te atu nei bo le vai aso tuana ia tu nei ia a wā fo i le whaalavilavi ia ono le wala au pa ia le atua ia le tina fo i si o matu tina ia i le wala au pa ia le atua le vai aso o tea le ia e momoli atuai le nganga whaapitai ma le whaatalofa ia te o tau whaapitai la o tau support whaapitai fo i upu whala e au sa whaapena sa whaamanusia fo i ia si o tō lua ia ele ngate lea le mato a inga whaapitai la o tau no fo talo la ngona pea le pai mai ma le mawha ma whanawhana le nganga pa ia o le atua ia e ala i la o tau te talo ia o lea ia e watu ele vi inga ia malfa tai le tua ia ele ngante le ia le wha malo lava le yon sai malo fo ile a wha palpale ia i fe au mga ruenga fo i o le nei wa yaso amen ia o sina wha talo fo po le na i le nei fiafi i o tato a inga wo ia ele ngante i lea o au me mamai o sunga i wha pe ngainga ele ngate le ia o au sinsino si o tātou atunu. O lea ia whamanuia lea tua i le nea fiafi ia taritonu ia o lea ua whapena o na tātou wheloa i lungo o le nei aso tofi pei o na masani ai. Ia i lea lofa maleanga leo le tua se ua o misia o kou le nea fiafi le vai aso lente ia pe ua po wo misia statu po kalama wo misia lo sau e fa so le umpo le tua ia ele tala hoinga le tu isi mele le fa isi mele le amen ia ole ia fa tai le tua le o te tatu mafuta ia e mai le vai aso
Ea mai le vai aso le nai tū o kolope o lo o tō alala ai pa au iai. Ia tari tonu ia o lo vai aso ia ngā mātou whai malanga na tō e taliu mai whai ngā malanga i le aso ngā fua. Ia i le fiafi o le aso ngā fua. Ia tau nuu mai loa ia whai loa ma le mālōronga. Ia o le aso lua la sa te tau ona no walu i te tonu o te whai ngā ruenga. Ai betai, ua langona le tino le vai. Ma koa i whaalongo kua o ma koa i ngā peru ari kingo. Le soi kemi, au hoi kake ngau le kupe. Ai ngau i maua wha amalo lor kingo. A wha anka ko o i ngā ruenga ona le tātou o e su e le tupe. Tātou e su e tupe tau se o tātou a inga. To tongi ai mea uma o pili ma mea whai o a inga. E la le taimi whai ngā le ke whaalongo i ngā kupe ua makua i le ma whai a le vai anga vale ngā si i runga. E la le kaimi whai mai re kingo i aki o i wha mole mole. Wha malolo, malolo, whai singo malolo. Au hoi ke ngau ke le kupe o ai. E ke ua e alu e uma whaafose ia kua i ongoro ngau ke alu sa ili kupe. Ai kakau foi, e la ngonga foi le kingo e kakau foi ngā wha malolo le kingo. Relax, au le popole o le akua le kake au ngai o le atua alofa. O le atua e na te fōa ia mea uma e tātou te mana o mia. E la le taimi foi ngale o le tātou nau tele. Ai ngalo ai le tino. Wa ngau ele kingo wa ngau o wala i fuar kai au ngau fa along wa ka wika fefe. E malisi me mali. E pei ai le ia o le kau malulu. O le me mali ya. Ua umangele. Sa wa umange wa umale fa lave wa umanga fo ile tina si o matou tina i longa no fuanga mau ya o ora le taimi o whainga le wa fai e fa lave ma tūlanga pa penga sa ma ngai a me uma sa o sa vali le leila o sa vali maka ngofie uma me uma ya o ora le kaimi wa umai fai fa longa ma kulanga pa penga o lo ke mi o le wa whainga le wa uma mea le la o ke mi o ke alui ai singa o kama i mea ai whainga le ia ngā walu le aso kei loa ngā rau wa ai aku si kuroa o wa ai aku lo le maanga i o le lololo o le fasipovi ai o le fasipovi o le memo mo se kakala ngoa foi kakala ngoa mo ia kako o ke pole o le kako ufa manosi foi nefia fia e fai ngofia kako ufa manosi ai se o kako kala ngoa le menga kupu o le mena o kupu wo wai aku tole o le maangai o le lololo fasipovi ngale lua o menga ai o le fasipovi ma sa pasui pipi se ivange ale kako afiafi usa mele le maua wa ya o le mea whenga le po wa maka ai mlau kana mo ia kalu o kere maua se ngungu o kere maua ngi kulanga whenga ngi ponga iwi ki ngā makulanga whapenga ere maua ia kana mo o le ale se ivangi ale fia o le ale kele o ai faspua se kulou ai fasipovi me lolo poa ere oso ngi me ki ngā o le kingo ai pe kai le fia ma ngai ale alo ai ma ale alo o le pipi o le sosisi o le afo o le
sa pasui pipi la nga pe nga kele la wai le ma ngai o le lolo le e fai o le lolo le nga o ngai e markama a o le pipi la a ma ngai o mea tau maftanga ma ngai o tau maftanga i le aso so matutina a ia alu ai fespovia ka malo o lola ia po wo mako ka ape wo la mako wo no wo le po mako ka ape le wo mako wo i fale mako fale tole o ngo fa alo ngo tole e se al mele o so mai wa maka ngo fa alo ngo pe ma ingi mengi me la lo o le anko lo vai pe ngo fa ya o ha wele mo se ngungu ele mo se ngungu ele so na so ever uio e ke noa o le kae au le vawe au le asa o ke kua kui runga o le mawhainga kua ki ngaro anko ia mai ai le aso sa alu le loko mo kwa isa vali fua nga fosi ala usa vali ia so fosi ala usa vali fa alunga kwa le ki nga walu nga sa o lu eku venga le lo vai ke le nga ula mai so ko lu ia fa me o o mo wa le ngungu au vai o kama ngi le ngungu ele ngungu kale lope for some reason what get you what happened get you what happened out of nowhere yeah nga umara ia o le so nga fo fa ngo kwa mo ia finga le fio lolo mai marki nga na sa but it was still hurt ka ngu mai lo ingi ka ngu mai lo California ho le so lu ya la foi lunga wa whenga le mo ia e kinga. A wale kinga ke le peo le kinga ni kinga ila songa fua. Ma le sa. Ia, o ke mirangi. Wa mo ia o la ke kau eku whenga le aere o wale mo e wale peo le mea ngai mo mua. Anke lo, e peia o e le masangi mele o le ea maluru. E peia uponga iwi whenga le peo wa. Pe le fi le malulu foi nga wai o me yo yuta ngo o lo le fi o le malulu le pe la o ko sa u le kau ve la kau ma fanga mo ia malulu ia e le malulu ke le au ko fa no ko fi lo le au fi lo sa va wo le se ki nga pe le me nga ye mo me nga wala foi lo le so lu le so lu wo ka kau o finga venga ia au whaalunga ko ele a ko ana manos o fa pe lo le ai la ko ku si sia ngo ke malo ro ia o ke whafkai fo i ai reri ia e vini aku fo i ia i je pule fa me ia fai le lo malo ro fo kwa sa ka au ia o le langa o anu e kongo ko whenga ko fo i ngal wenga le so lulu la so ngafi ia le fo ko alua so ngal whenga wenga kanu fo i mai ia e le wingo le mele tau fa matala tu e whenga le awa tatu te nau tele awangi awangi i ka ko ngau kele e su kupe ai ngalo ele kingo e kamu fa malo ele kai me ni ele kingo le malo ro awangi o ka ko ngau e o ngalu se o kupe i sau mal a le malo e kaunga wha malo sia e kaunga e malo lo wha malo lo tino a fosi alo alu e tenga lue ma kwa i fasi are kingo ia ele karikongo ele kaimi a o roanga vai le kingo ma kwa i o ki ngā kōkonga le kingo ia onga mai maula i o le kaimi a kua ngara e malo lo i ngā ruenga ai lava se lua fa alongo ku lo wo i lo kingo wo nga le wo e le lava wo e le fa malo lo le e si dia ku lo misi e aso e kolunga ni le lo kingo le malo lo nga o lo fosi e ke alu ki fa nga lu i nga fa alongo ku le lava o lo nga i nga i mo le kope ya ka ke mo mir kope ko se ko a inga fa i me fa i ka ko a inga kongi pi ai ka fo ingo ka ko lo fo le kingo
E siri aku la ia oe. O lo ngofo le fale ma e malo lo ngai aso se lua. Ngai lo fosi o lo walu ke ngalue. Ma e whai ngalue. Ma wha ki ngā inga ki nganga e wha alongo aku o ma o mia e lo ki ngore malosi. Ai ke alua. Onga o lo ngau ngau keri. Ma le le ai o so wha kua kua. Ma le le ai o so wha tua tua. Ia a o lora ke mi ua makua i tauna i are kingo wa alonga ku awo wale koe mawhai ase mea. Ia o ngā misi lora i e aso pe vai aso a koa ma singa a koa ongo lea. Ongo lo le wha alongo longo i lau kingo. Ia a ria le tua se tala atu na. Ia ua. Waka foi mai foi ia, o ka whaaronga kua i la uwae ua. Papea, si dia ngok koe malolo le aso le kasia. Si wha malolo lo enko. Si vai sa o au po le ale mea kongu, mea le enko le ki ngā. Le aso sa, ngā wala i fo wa fula. E walo lua lo polo sa vali mo lo kangu e whenga le e ko ulunga lo uwae ma. Wakau ui le mu i fai la role. Au kere olo pa ma fuanga. Pe ngo wea. O le ale kere olo ai faspo ilo ai faspo ai le kinga, but this is the first time. Or the first time and the last time. Ai ala o masosolonga. O le malulu. O le malulu le ngā. Le ngā mawheko ai o Utah. Pi kauli whaale masangi ke le kingo o ka maro. Ponga iwi o ka maro. I le malulu o Utah. Ia e. Pi ia le tua ia. Le ua. Tui whapopoina le malosi. Ia. Le tino. Ia e. Aveila le vi inga ma le whaatai le tua. Ia o nao. O na whaamanuianga. Ia ma mesi sili ua ia whaia. Ia te tonu ua. Te tonu fo i oro o manuia uma o tau le alofa maleanga le o le tua. Ia, whaftai fo i la o tau talo, ia, i le vai aso o te atu. Ia, a o whiangai e fo i le ni a inga, ia, le to i seo le tina o siok to o lua. Ia, i le na vai aso o te a. Ia, whaftai i le tua, i lo o tau tapo inga. Whaftai fo i la o tau talo sanga, ia, le ngata i lea. Ia ufa a mawhanwhananga ia e alai e to e seo le tina o siuk to ulua. Ia langona lava le pa i mai o le anganga ma le anganga i o le tua ia malona wha a mawh. Waftai fo i lau tau sanga i le mana tua ino le tātou po kalama. Ia o le mea mo ia ia sa to titi a le tau nungus tātou po kalama i le nei aso. Ona o le mea monia le nei mai ai laso ana nafi manei sa tamo fai ati Apollo ia pa i mai on a ao ia tea sa mere o te loa o te whawhitai e i le atua ona o te tariton o lo o tau te talo i le tātou polkarama i le ngata i lea lo o tau talo sanga i mana tua ino a molo ainga le lo ngona i lava le marosi sa tamu whai anti Apollo e tamu whai e whaise mea i awane i whaatau nuu ina ai le wala awina i le atua o lo o langa ma lo wala awina i le atua o lo ainga e ala i lungo e ala i tātou polkarama amen oa tele awala usau e ti Apollo e tamu whai e le petia o lo tangata tele whaasosonga, tele upu whaatau mawhai e. Tau mawhai ti Apollo e tuu i lo uloto mo lo mapau whau. Ina ia whapena na whaato i lalo a ila uola au na ile tua. Tala mana mo. Ae sa o langona le
le musumusunga o le anganga pa i o le atua ia te au. Ma toi wha manatu mai e le atua ia te au la uwala awina. Na wala awina ia. So, I have a spiritual war going on. But I thank God that his Holy Spirit still protect me and speak to me. Or sa tele awala fili sa tamfai e ui mai e tamfai tu mai le loko ika ma le anganga i ma le mafau fo ingane ina ia papena ona fasese ina ia uma ma faleanga i lo wola au ona i le tua. Amen. Nai o walu o te whaalong o te mawhauwhau. O mea mai o ti Apollo. O le tom whaile ti Apollo e whaise tom whaile ti Apollo i lona malosi e toma whai e whaale peti e la ora au auna. Ai sea. Ea fo i o lei loa e le ti Apollo. E sila fia le lei e le ti Apollo. E iei se mea te le. E ise mea te leo o lo fausia e le atua. O le a ia whaonga i na ilo tangata. Tala manmon. Talo atu i le atua. Ma au ngangi atu i le atua. Wha mole mole fe soso ani mai. O le sau o le ti Apollo le na sau. Heo o mai ia e le taimi e li amata le tātou polkalama. Sau o le ti Apollo le na sau e ume manga. O le mkwa ma losi al sau o le ti Apollo. Ai sa o usi ustai. Ma o whaalongo pea le nganga pa ia o le atua. Na o wau ngangi i le atua. Wha mole le ali e. Pe soso ani mai ia te au tele mawhaia. Ua tele le sau o le malosi o le ti Apollo. Tu ua tu ia te oelo wanganga malo tangata malo umafau. Pule mai oe anganga pa ia te. Aua ne i au pulea lo tino aua ne i au pulea lo mafau. A ia e pule mai ia te. Ia e pule mai ia e take over ina lo wanganga malo loto malo mafau. Ina ia mawhai e lo wanganga o na pui mai lo tangata i whainga o le ti Apollo le taumwhai e saue e le pitia. Tala mani mon. Nei aso mana nafi. Moko i malosia it was a spiritual war going on with me. Ai teiro. Na ula ngona le pa i mai o le anganga pa i o le atua ma le musumusunga o le anganga pa i o le atua. Ia aua lava ne i o to i lalo pe tātou ti to i lalo i mea o le ti Apollo. Le taimile nei, wale i longa se awala e sa wele ki Apollo. Tala mana mo. Wo o ai o tātou a inga. Wo o ai o tātou uso. Wo o ai o tātou tua whawhine. O tātou taito o lua. O a inga o tātou taito o lua. O a inga o tātou wo. Ua sau iai ki Apollo. Rau wha maa losi le fiafile nei. Aua nge i whakangār ki Apollo. E take over ina lo mawhauwhau.
O ame o tau mawhai le ti Apollo e tau mawhai e sau whaase se lo mawhau. Ma whaaleanga i lo loto. Ma tuu maingi mea i a te oi ina maua i e maua e oile ita. Aua ne i whaatanga i to tono lo loto. Te talo i le atua e au maia lona fesosoani e o lona nganga pa ia e take over lo tangata. Aua ne i o tātou whaia i lo tātou malosi. O le taua whaale nganga le tātou te whaia. Aua ne e whaia i lo malosi. Ale au ngoa ma le nganga pa ia o le atua e tātou te wheo. Tala ma le moni. Ale au ngoa ma le nganga pa ia na te tātou te whaatuatua ma whesoso ani i le taua le tātou te taua i le taimini. E tātou te wheo. Amen. Le nei la lua ason. Piu le ti Apollo tele. Tau sau le ti Apollo e tui tau mawhai e wha leanga mea uma. Le vāo a uma. Mo wuso le vāo a uma. Lo to o lua vā. So saisi a. Ai ke loa. Sa o te talo i le atua. Na iei le taimi wa sau le ti Apollo wa tau mawhai e. Tu o mai le loko ika. Ma le anganga ika. Ma le tau mawhai le ti Apollo tau mawhai e tu o mai mea sa o whaia. Ma tu o mai ni kala fo i ngane wha ika i lo loko. Ma mea wha pe ngā. Au wha pea. That's not from God. When you do something good for somebody or anybody, do it because you love God. Don't do it because it's for the people to see ngake whaia. Whaia mea uma o ngoro loko mamā maloa lofa i le kua. A hola le kaimi e le amanga ia pe ngikuranga whapenga. E ke longonga le fia fia. Pe amanga ia pe le amanga ia. E ke maua le fia fia. Ai sea. Ai fo ionga le whaale anganga me ki whaia. Le whaale angaso se mea kako ke whaia. Whaia ma le loko mamā. Whaia ma le anganga. A tātou whaia i loa le tino. O le awala le nā o e tātou talia. O tātou te talaina. E sau e le ti Apollo e au mai manatu le anga. Ma manatu se i o tātou tangata. Tala marimon. So these 2 days the devil was trying to put me down. I was fighting. I was fighting with the evil spirit these 2 days. Even until before we start our program. Nga sau wari ki Apollo e kau mawhai e. E ko mai whamkalanga, ko mai upu, i loo mawhawhau inga ia aua, nge i kau ngu ere kākou pokarama. Kala mana mongi. Ai ke lo, whaalonga koe me lea nganga pa ia, son, listen to my voice. Listen to my voice. And that's exactly what I did. Sa o te talo i lea tua, wha mole mole, o ufia langona ina o lo leo. Au mai se tali moa. Au mai se loto le lei, ma se loto fau i te tonu ia tia. A whai e eini mea ele e lea, poni mea ele te tau o na i te tonu o lo loto ma lo mafau fau. A nganga pa ia wha mole mole, wa ese. Wa ese, a ia wha pēnā o na fio mai lea nganga pa ia o lau fio. E te tau a vea ina la utangata i le nei aso. E ala i lau upu
O le afa pena o le afa malosi e nei afi. I lunga o lo porkalama. Amen. Le ala le na. O te whawhetai I le atua. Be honest, right now, I feel so free right now. Wa u whaalongo ina le mao lo tino le taimini. Ai sea, ua manu lo le angangapa ia I tutonu ia tia. Amen. O te whawhetai la o tau talo sanga, lo o tau mana tua I pēle nei por kalama, le ngata I lea wha pēle o nei tangata, ma lo a inga. Amen. Pei o no whai atu. We fight the battle every day. Just because me and my wife and Talalei, we come and spread the word on social media. Doesn't mean that we o makowo o kangaka mi o kong. No. Tusa lei o ele te mata mai le tai le afiafi nei lungo o tātou pokalama. Ma. E le ai se senga oe, le ai se senga ma. E tātou te pa uma. E le ai se o tātou e a mi o tonu. E le ai se o tātou te malolosi pea. E te me tātou te mamai ai. E te me tātou te tātou sāva bali tātou pa u. Amen. E te me tātou te au nā I mawhai le fina ngano le atua, mawhai mawhai mea uma whaaleanganga. E le te me tātou te pa u ai. E le te me o ia tātou le loto fiu. Ai whawhetai I le atua. O tātou tano sanga I le atua, I le aso ma le aso. Le tātou te mawhai ai o na tātou tu tūpea. Mawhai le fina ngalo le atua. You know what I know today? When something happened, when the devil tried to ruin your family or to ruin your plan, aua nei e whaavaiwai e le taimina. Ai whaalongo ina ua tau mawhaile ti a Apollo, e tau whaasese ma tau whaaleanga o lo a inga, pe whaaleanga o lo tangata, pe tau mawhaile ti a Apollo tau whaaleanga o lo wola au auna I le atua. Aua ne e whataitat. O le taimile nā e te tatalo I le atua. O le alo whaalongo atu, e wai ele taimi e te whaalongo akua ti ngalo loto. E whaingale e tele mawhai e ona e te talo. E te lo ele mea na ti Apollo. E te mawhai e o loia o ele loto ti ngā. O le nā e tele mawhai e ona e te talo I le tua. Tala man moi. E le whaingo fie. E le whaingo fie lo te talo I le tua. A olo ti ngā lo loto. Tala man moi. Excuse me. Amen. It is so hard. Ai te ilo. So se taimi ai ti ngā lo loto. Awane ingano ia te oe. O le ti Apollo le nā. That's the devil. Amen. O le ti Apollo. O lo mea lai te tau ona e whaia. Po le ale ti ngā lo loto. Try to come. Amen.
Close your eyes and think about God and whisper a prayer while your heart is full of anger. Nga ele tu ua mai ele tua se ita I lo loto. Amen. Ele tu ua mai ele tua se te meti ngā I lo loto. Nga o le ti Apollo. Pe e te sao, pe e te se a ti ngā lo loto. It's not from God. It's from the devil. Tala mana mo. Sa ho o ya te au ti ngā o le loto. Au le tangata e wha maoni lo nā lofa I le tua. Ma le tangata e matau I le tua. O le tangata nai loa le mea te tau ona whai. O lea, wha mawalaro le loto. Wha mawalaro le loto. Au ngangi le tua. E au mai se loto fou. Ma au mai se loto fia fia I a te oe. Ma se loto le lei. Ina ia e manu malo. That's what I did. O le au wala le na o whaia. Yes, e le whai ngō fie, sao. Moni ma le wha maoni. E le aia ma se tangata e whaawhenga le ma whaia ona ki nganga whaanonga kwa ki ngā le loko. Kwa ika. Ai aruka kalo I le akua. E le whai ngō fie. Sao e le whai ngō fie. Yeah, I tried. Nga ki ngā le loko. Yes, nga whai ngā ia. Nga whai ngā kā ia. A ke loa le mea nga wha amaro sia I lo wanganga. Inga ia o kakalo I le akua. O nga o lo makau I le akua. O lo makau I le akua. Nganga o mawhai ai. Nga o kakalo. Lele winga o lo kala o lo makau I le akua. O nga ia ke oe le ika. Ai a mangu malo le ika ia ke oe. A o iai le ika ia ke oe. A wha ai kupu se mea ia ke oe. I le kaimi lava renga. O whea me ke hi ui ai. Whea me e ke hi ui ai. Tala marimoni. E te alu I le afi. E te hiu I le afi. Po le alo wola au auna I le atua. Po le alo fai mai wa levanga e ngā lue ma e whaia ngā luenga le atua. Po le alo fai mai wa levanga e ka lai ma e wha manosi lungo te penga whai langi. Ai a maua le ika ia ke oe ma manu malo le ita ia te oe. Ai tupu se wha le tonu ia te oe le taimi lava lea. Wa mai wa koa lava le taimi na e au auna I le atua. Ma e wha maoni ai. I lo tala inga. Ma e wha maoni e whaile ngā luenga. Ai sinka mai mi nguke a ngā mangu malo e le ika ia ke oe. Ai kupuro ma wha le kongu ia te oe. That's the reason nga ou wha mawalalo I le atua. O le ala le nā na whaingo fie I a kea. O ngā wa esere ika. Ia awange I mangu malo le loto ita I a tea. A ia manu malo le loto wha mangalo ma le loto fie fia. Ina ia a wha tupu se mea I a tea u lea lava taimi. Se manu o te re maua le ola I wha wawau. Amen. O le ala lea na o mawhai au. Te talo I le atua, waku le atua. Wha mangalo lo tangata. O a mea se ma mea leanga ma. O lo o tutonu o lo uloto.
Whamone le li I wa ese. Tilingi ese. O te fia maua lo manu malo. Pe so ani mai a te awina mai le nganga pa I o lo alo fio. E te au auna ma e take over ino lo tino mo lo mafau. Amen. O le vi inga lai wha fo I le tua. A whai e te wha alongolongo mai le nea fiafi. Le tātou pokalama I nea fiafi. I awane I manu malo le ita I a te oe. Awane I o tātou ta ua ti Apollo. Awane I o tātou wha pea. Awane I manu malo le ti Apollo. Ngai mimika I airi ti Apollo. Awa fo ingi o kako wha pea. Wa mangu malo fo ti Apollo. Awa. E mimika airi ti Apollo ma a kili e o ngasau ti Apollo I pingi oe. Awa alo tala e whai. Awa ne I manu malo le ita I a te oe. Awa ne I ai a ao le ti Apollo po a ao le fili I a te oe. Pe tuu le suafa pa I o Yesu ke viso le ti Apollo ma anganga leanga. Lo tamu whai e wha se lo tangata. Amen. Olea. That's the battle that I was battle yesterday and today before we start. Whaamangalo. Tātou maua le loto whaamangalo. Pe ti ngā pe a. Se. E whai aso le atua. E whai aso le ali. Au hoi ne o tātou nau tele I meo le tino. Walisi a wala na e sau e ti Apollo e tau whasi se oe. Tau whai le ti Apollo e tau whai sau whasi se oe wo. Mau tue. Luai me uma meanga e whaia. Aua. Amen. Maua le loto wha maua lalo. Maua le loto wha maangalo. Amen. Tausi le vā le lei. Maua le whea whani. Awa e rea o ngā le sui o tātou wōranga. E rea o ngā fo ilo tātou wōi whai mai e o tātou o tangata whaola inga. Ai tātou te le maua le loto wha maangalo. Amen. E pepelo I luma o le atua nātou ina au nanga. Ia e mo. O tātou o kako o lo I tutonu o lo I lalo le lalo lang. Ai, I awane I manu malo meo le tino. Awane I manu malo meo le tino. Awa fo ini o tātou tau mawhai e mawani o tātou vi inga. No. Se sila fia e ka ngaka o le lalo langi ka ngaka o le whanau le atua. Tātou nei tangata kewisiano o tā ua tātou o whanau le atua. Awane I o tātou nau su e vi inga. Awa. Awane o tātou nau whapewa ai me lau langi o oe a ma. No. E re whape ngā tangata e ora mo le atua. So tangata kewisiano ama tangata e tari tonu I le atua. Ma malama I fina le fionga pa ia le atua. O le tangata na e le whaasirisiri alo na tangata e whaasirisiri le atua. Awa ne I o tātou nau sa ili vi inga. No. Se e loa tangata lau langi tātou. E loa I tangata o lo o fia ma pongi sa pe I meo le nei lau langi. Tātou. Ui e le niring kako e advertise kako wha moni. O a me le lei kako ke whaia. E le nire kako ngi vi inga. Te e loa tangata. E te le tau mawhai e te alu e tau whaari. E te le mawhai e tau mawhai e te alu e tau whailoa. E loa e tangata o le laulangi. E le ngata I le e loa e tangata ke wisiano. Lo ola au na I le atua. O mea uma I te whaia e tau le alu e tau vivi. E tau le alu e whapea e a ma. No. Amen.
Au fo i nei tu ua lo fai me le lei. Au fo i wa istangata. E tinganga fai me lisi tangata me le lei. Ono o le alofa i le atua. O lona ia ngā ora au na i le atua. O le tau mawhai e whaini me le lei mo tangata. O wane e wha alongo i tala tangata whai atu ia whapeo o e tangata fia le lei. Whai! Whai mai, a whapeo se mea o ngai whai mai le moni o lo alofa. Ma le moni o lo nau ia e whai se me le lei. Whai! Ai e whai se me le lei. Ono lo mana o te sa iri vi inga ma lo mana o whapeo ai mai tangata. Ia o le nāla. Ia. E le o se me le lei e lo o i se vi inga o le atua. Amen. Tatou whai se me le lei. Aua le tau fia se me le lei e sau mai lo loto. Whai pea oe. Aua te popole i tala tangata. Aua foi te popole le vaai mai o lo a inga mama. Whai! Pea whai o lo wala au nama lo wala ngalue ma lo wala whana i le atua. O lo whai o se me le lei mo tangata. Ai aua ne i whaia o no le vi inga ina ia maua i sau vi inga. Pea no whai atu. E wha ea e le atua o na tangata. Aua ne i e tau mawhai e wha ea e oe. A wā a e tanu e tau mawhai e wha ea oe. E toi pa u. A e whai e se ngā luenga malo loto mawalalo. E wha ea ina oe le atua. Amen. E wha ea ina oe le atua. Ai a wha ea ina fo ila oe le atua. Aua ne e wha mawalunga ai. Aua e fia lolo tangata le me tupu tangata la tau mawhai anga ia i e wha ea anga ia. A pa u. E fika i longa wha ea lenga whai anga ia. Wa le whai longa manusi. Ai a wha ea oe le atua. A wha ea oe le atua. Ma tuu mwha mawalunga oe le atua. E makwa e kū mai ai runga. Ai a e wha mawalunga roa. Ke vai e loa uma le larorangi lau pa u. Ai a e pa u foi. E pa u a le me ke pa u ai. Lau kala mana mo. A wha ea ina tātou e le atua. Awa ne i au tātou wha mawalunga ai. Be humble. Amen. Le se senga la nā mamau tangata e pa u. A mamau tangata fo inga le lātou mwhai anga ie. E whae ea nga ia ma whai o nga vi inga. Ai a oranga nga pa u. Ia. E pa u ai mo ia e pa u ai le ki ngā inga kere. Aisea. Ai fo inga lai whai ai lo malos. Lai ke alua o ie ke vi i oe ma ku ai oe ie i runga. Ar ka ngaka la o le atua. Ai a wha manguia la le atua ia au po oe. Aua ne i o tātou mana tua maurungai. Aua fo ine i o tātou whawa vi inga o le atua. Aua a o ronga le koe le atua oe. Ia. Kama hoi nga le se lau pa u mai e koe. E pa u ki ngā inga. Ole, ia. Ole. Si tala atu le nai. Ia. Ile nei fo ia fiafi. Ia. Ile. Tau a wha le anganga sa. Tau ai fo ile nei aso i lua ma. Ia. God is good. Amen. God is good. A whai e ita mai a tangata i a te oi. Ono sa. Ono sa i ai pea. Amen. Ono sa. O le atua. E au le atua mo oe. A tatu au mo le atua. O ai se sanga tau mai i a te oi.
Malo sister. Ai venei. O manuia le tua. Ah, o leo. Ta ton sa. Mau a perong sa. Ah, mau a perong sa. Ya. Ya ole am kangan ngal kaku fa so. Ngawa uma kule. Ngawa uma kule afo le tatou. Ya koe kosumi unkea wa lewa akori kula. Ya ole afo na le tatou. Ufa so ele ne fiafi. Amen. Pe ono foi tu ya. Ole o langa le tatou te ola. Ah, ya. Lava perong sa. Ah, tatou te fetau ya ia ma papitauli ma whaososonga ma whainga tā o leo langa. Amen. Ia ole mea taulia. Ia aua ne i o tātou whaale tonu ai. Amen. Pe ono whai atu Ia o se taimia tātou te mauaile loto ita. Aua ne i ngano ia i tātou. Ia. O ti Apollo. Amen. O ti Apollo nā e taumpai tu uina mai le loto ita. Ia. Ia te oe ma. Aole ne fiafi ia. Ole ra tātou tala noa le ne fiafi. Ile alofa maleanga le o le tua. A o tātou wolam so i fua i pia le nei lang. Le tātou upa ma lusi le ne fiafi. A tātou wolam tātou so i fua i pia le nei lang. Po le ale to e na so i fuanga na e te ola. Awane i ngalo ia i tātou. O tātou uma na whai e le tua. O tātou uma na whai e le tua. E tofu fo i ale tangata. Ma le plan na le tua wa umatu ina i le tangata, ma le tangata, ma le tangata. So, o le tātou upa marosi ne fiafi e whapea. God has a plan for us. God have a plan for you and I. Amen. E ai fofuanga le tua mo i tātou. Ele i whaia i tātou le whaatusa o le tua. A o fofole lalo langi ma mea uma o lo te tonu ai. Lo te tonu o lalo langi ele ngata i leo tātou. Ua uma o na iai fofuanga le tua mo oe ma. I ese uma fo i la fofuanga le tua mo oe ma. Ele tutusa. A tonu e tutusa inisi tein. Pa e tofu tangata ma le mea lofa. Ua uma o na waraawina i le tua lo tangata. Amen. O le tātou tuswai tau la o le amau le tātou whaamalosi nefiafi. Ia e maua mai a Eremia lo na mta upo e lusfulu iwa. Ia a o lo na whai upo sulma tasi. Ia tasi asi na whai upo na o le a tātou whaamalosi e le nefiafi. Ia e le umi fo si tātou whaamalosi. Ia ai whaatanga mai le tausul minute lea na tātou tala noai. Ia le nefiafi. Ia Eremia lusul maliwa. Whai upo sulma tasi e whaapea. Awa o au nei. Ua ou i loa manatu. Ua ou manatu wai i a te otou. O manatu i le manuia. Ai le o le malaya. O loo fetalai mai ai le li. E foa ina atu i a te otou. Le i unga. E i ai le wha moe moe. Amen. Le wha longa. Eremia lusul maleiva. Pa ipo sul matasi. A wā o au nei. Ua o i loa manatu ua o manatu. Wai i a te otou.
O manatu i le manuia, a ele o le malaia. O loo fetalai mai ai le ali. E fōa ina atu i ante o tou le i unga, e i ai le wha moe moe. E tu wha longa. O longa winga, o le whai mai le atua. Le fetalai mai le atua. O au. La tatou tamu whai e wha talatala whai ngofie. Tusa o lau whai mai le atua i ante o ema. O au na o whaia oe. I loo wha tusa. O mea uma fo i wa o manatu ai. E manu i ai oe. Aere maa lai ai oe. O fofuanga uma la wa o whaia mo oe. O te whaia ina ia manu i ai oe. Amen. Aere maa lai ai oe. For I know the plan I have for you, declared the Lord. Plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and a future. Amen. O le tusi leo le tusi e Eremia. Na tusi na i tangata Israelu. Mako ele kaimi leo le o tawheanga mai Palponia. I whanaunga Israelu. Le taimi leo le la e whai ele tusi le. Le la na feta lai le tua. Ia Jeremia. E tau atu ai i tangata. O mea o te manatu ai. Ia te o tau. E manu i ai o tau. Nongo winga. Po le ale anga sala e tātou te whaia. Po le ale tele o tātou se. Po le a foi le tele o mea e le te tau o na tātou whaia e le tusa ai marisi le whanga pa ia o le atua. O lewa o na iai fofuanga le atua i ate oe. Pe te ola i, pe te fie i mea la langi ma e whaia le anga sala. Pe e te ola wha, pe o nai te wha o lainga. O tofu uma tātou ma fofuanga o uma na wala uina i tātou e le tua. Aisea, ai whai o le tua na whaia oe. O le tua na whaia. E le wha apea na umalo na whaia e le tua le tangata. O na tu waire le tua tangata e alu malu. Pule ale o tangata, no. E iei fofuanga o tangata o uma o na fofua e le tua oe. E te mata mai ma e whaalongolongo mai le afiafi nei. God has a plan for you. God have a plan for you. Amen. Ai teiro. O le plan na le atua. O le plan sili na mo tangata mo oe. Tangata soifua mau tangata olo. Jeremiah 29, 11 in kako whai kaua. Mai. For I know the plan I have for you, declared the Lord. Plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and a future. O fofuanga le atua wa uma na tuuina mai a te oe. O fofuanga le atua wa uma taunia e le atua mo oe. A walo wola mo le numa nai, mo lo wola tupu ae, mo lo wola au auna. A o tātou wola msoifu ai le lalangi nei. Amen. And God does have a plan for you. God does want to bless you. God wants to give you hope in the future.
E le fai mai fo ila le tusi le tua o tangata fa o ngau tangata fa o lainga. E le fai mai fo i le tua o na o tangata anga sala. No. It's for you and I. No matter what lifestyle you have. O oe mau o lo fetalai mai ai le tua. E ai le plan le tua ia te oe. Ma. Ah. Yeah. In this case, God was speaking through the prophet Jeremiah to the people of Judah, people who recently been exiled to Babylon for 70 days, 70 years. Ah. O le tusi lea, na awina mai e Yeremia, i tangata o le nuu o le atua, i le tawhianga lea, i le pitus futau sanga, i tawhianga lea. Ah. O lea la na feta lai e le atua i a Yeremia. Ah. E alu i o e whai tangata la. Ah. Whai tangata lo nu. For I know the plan I have for you, declare the Lord, plan to prosper you and not to harm you, plan to give you hope and future. Tato mana tua wele alofa o lea tua. Mantua o ele taimi lea o lea matua i maa losi a lea ngasala. Matu ina naunga o le nu o lea tua le taimi le. Taimi o tawhianga. Ah. Lea nga wha asala i lea tua lo na nu. Aisea. Wa tele le angsa. Wa tele le angsala. Ah. And my, the Jewish people were punished to a foreign land because of their unstable foreseen. In fact, for 23 years, Jeremiah had been warning them to stop rebelling against God or prepare to face the consequences. Luas fu tolu tau sanga nga warning ai e mia isala e. Ah, e awale ang sala ilung mo le tu. Ah, ai re hai ya. Le mafai ya. Le mafai ya le fie fai le ang sala ma le ko inga ngau. O le mea nao te whawhetai i le tua. O te whawhetai i le tua. Ona pole a le tātou whaalonga tā i le tua. Pole a le tātou le whaamaoni i le tua. Ai alofa le tua i a te tātou. Ah, pole a fo i la le. Pole a fo i la le tele o tātou se ma winga se tātou te whaia i luma o le tua. Ah, e whaamaoni a le tua i ona whoranga. Ia te oe ma. E whaamaoni a le tua i fuafuanga sa ia wala a wina i oe. O le a whaamanui ai oe. Ah, o le a whaamanui ai lo o langa. O le a whaamanui ai lo a inga. O le a whaamanui ai lo e kalesia. O le leina o le atua. Awa o le taimile, o le ang sala le nu o le atua. Taimi o le tawhianga. Whaasala e le atua. O le a fo i la le whaasala e le atua. Na iai a le alofa ma le. Ah, a le atua i ona tangata. Ngai ei le kaimi. In order for you to find le mea alofa le atua na ia te oe. E te tau na wha discipline lo tangata. E le teime discipline mai e le atua lo tangata. E wa ai mai a le atua unai tātou te whaalonga tā, ma wha fiu au tau tā tangata. E le teime a o hai mai e le atua tātou tangata.
Ma o ngai ngā. E tātou te iloa ele wala wina i le tua i ate ue. A wā ole whasalanga oe ma popua ngā e o mai i ate ue. E whaamalu si e lo tangata ma te sui e lo loto whainga tā. Ole nā e te mo o mia i le tua. E ila mea len tupu i le nuoi. Tele o le angsala. Ai te lo. God is patient, but he is also just. In other words, the jurors were sent to time out. Ku e ko time out le wali ia. Ai sia, over fa long ka. E kai me ku e le tua tātou e time out e ka ko. E le time. A vai me ale tua tātou te fa le tonu tātou te le usi sta. Ya, time out lo moi. Fai lo time out. E ku fai bea a lau palang ya. E fa long ka lo ka mai kiki kuli ale ku le wa time out. O lisi ngā whasalang. And as you can read in this preaching chapter, preceding chapter, God made a case against his beloved people. E kusia po o ngā kangaka. Ai a whaalonga kā ar kangaka. E le kaimi whaasala ina i oe le tua. E le taimi. Whai mai. They denied the rights of the poor. Melen kupu kangaka kaka le e ngu o le tua le taimi na. Ua le ama ia tangata vai vai. E o tangata vai vai, they refuse to stand up for the truth or obey God's instruction. They murdered the innocent and committed adultery. They rejoiced in doing evil and their lives were ruled by greed. They even built beacons shrine, sacrificed their sons and daughters in the fire. It was a dark time. And yet, somehow, God's mercy always extends to the dark places on earth. O le ala na. Ono wa o le nu o le tua. Me o le ua tele le sa wā. Tele le whasi o tangata. Tele o a inga o sacrifice lato whanau le afi. Ua matua i wha tele ina le angasala le nu o le tua le taimina. Ai ke lo. E mai le tua. I le verse ngā But my God say, they could seek him and find him, and he would bring them back from captivity. Amen. But mai le Jeremiah, Jeremiah, lufu iwa fai posul ma tolu ma sul ma fa. Na alofa le tua, po le ale tele o angasala. Sa whaasalaina i le tua lo na nu. Sa wina i le tua lo na nu. But at the same time, na iai ale alofa o le tua i ona tangata. Pe mai le remia lusu mal valu, o le remia lusu maliva. Pe posul ma tolu ma sul ma fa. Pe mai. E sa ili mai o tou ia tea. Tou te maua foi. Pe a o tou sa ili mai ia teau, ma o tou loto atoa. E maua lava au e o tou. O loo fetalai mai ai le ali. O te faa posia la o tou ta feanga, ma o tou faa poto ina o tou ai nu uma,
ma mea uma na o tulia ai o tō. O loo fetalai mai ai le li. O te whaafosia foi o tō. Whaafosia foi o tō. I le mea ua o whaatia whea ai o tō. Wewa i le lofa o le tua. Ah. Ua uma o na wa i le tua longa nu. Po le a le tele o le anga sala ma whai ngā tāna o i le nu o Yesu. Le nu o le tua. God disciplined them. Na rona o inga i le tua. Ona feta lai e leo le tua ia i la tō. Su e mai ia tia. Ah. Sa ili mai ia tia. Wala au mai ia tia. Wha maoni mai ia tia. Ah. O te tali atu ia tia o tō. Se wa ile alofa o le tua. Ah. He mai. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Amen. I will be found by you, declares the Lord, and will bring you back from captivity. I will gather you from all the nations and places where I have punished you, declare the Lord, and will bring you back to the place from which I carry you into exile. Te wai le lofo le tu. Amen. Po le ale tele o le anga sala i tātou te whaia. E tu o mai ai le tua le wanoa i a te oi. Na whai mai le tua. Sa ili mai a o i lo loto a toa. Awa e fia manuia a e fia maua whaotanga pa mai le tua. Sa ili mai a o mo lo loto a toa. Sala mo moni ma e sau e sa ili i a tea. Ona o whailoa atu le i a te oi me uma. Ma fuafuanga uma wa uma o na usau nia mo oe. Ah. O le arofo nao le tua. Amen. Oa ne i o tātou whaapeo o tātou wang sala. I luma o le tua na tātou whaapea la i o le tue. Yeise fina ngalo po se alofa o le tua i a te oi. Amen. A whai e alu fo le nei o langa o e vai atu o tele popo ngā mpai ngata i a te oi. O atu i a te oi. You should be thinking. O lopo le nae o ai o e le tua. Ina ia e salamo. Ma ia e fo i mai ma le loto ato. Ngai e isi kaimi. Rai kake ora i le angasala. E pe kaku ke musu e kake o e wha maulano i le akua. Amen. O le tua. O le tua alofa. O le tua na te awa ia mai tātou. O tātou ola wha le anganga. Ai a fo i ona. So se teimi fo i la e tātou ui ai au wala whai ngatā. Teimi tātou te ui ai pōpua ngā o leo langa. Ma whai ngatā ma wha api tauri. O wane i ngalo i a te oe. E le o ngalo oe i le atua. E kaimi e o mai pōpua ngā i a ki oe. Ai awangi i ngalo. O loo mana tua pēa i le tua oe. He o i lona nu. Tele mea sa te tupu. I le teimi o le tawhianga. Aia. Na alofa le tua. Ma whekalai e i le akua. Ai sea.
because he want them to know he didn't forget them. He still want good for them. He still had a plan to restore them. God is serious about sins, but he just as passionate about redemption. Wow. Ole tuona. Amen. E yei fuanga le tua mo oe ma. God has a plan for you and me. Amen. E le taimi e tuina i le tua tātou te uia wala whaingata. Ah, e taimi e tātou te e whapea, e taimi e tātou te uia e wala whaingata, e taimi o i tātou manatu e le tua, peo e le alofa mai ea. Ah, ai awane ngano ia te oe, o a wala whaingata le tātou te uia. Ah, oro o iai fofuanga le tua mo oe, a o e uia wala whaingata ni. Ah, o a wala whaingata le tātou te uia i le aso ma le aso. Ah, o le te le o whaamanuianga. Ah, ma fofuanga le tua, o lo i luma. O lo whaatali mai a te oe ma. Amen. O le atua alofa. E te tau ona tu ulo tātou nunga i le atua. Amen. A o ho ila whainga tai tono o tātou ai. Ia tātou whaatua i le atua. Awane i o tātou give up. Ah. O a me tutupu mai ve se singa e o mai. Ah. Oro o iei fufuanga le tua mo oi. Ilu matu. A o tātou ui ai popo ngā whainga tā. Ah. O le ao ngā fo i o popo ngā whainga tā le tātou te uia. E whaamalosia i lo tātou ola au auna i le tua. E whaamalosia i fo i lo tātou ola whaatua i le tua. Ah. So aua reo tātou popoli. Pe o mai whainga tā, ho o mai popo ngā. Ah. Whai mai le laro rangi ia te oe, whai mai lo ahinga ia te oe, aua te popole ua uma o na iai fuanga le atua mo oe, a o e uia popo ngā. Ah. Oro o iai fuanga le atua o lo whaatali mai ia te oe. O lea, tātou whaamalosi. Tātou whaamalosi i le atua malana ngalwenga. Aua le tātou whaawaiwai. Wafo i me tutupu mai tu tono o tātou ahinga. Ah. Tono o nuu, tu tono e kālesia. Aua ne i manu mahalo le whiri. Ah. A ia manu mahalo le anganga o le tua i tu tono o tātou tangata. Ia o le tātou upa malo sila nai le ne fiafi. Tari tonu o te le se fiso swani, te le se wha malosi i a te oe, maa uli ne ia fiafi le upo le tua. Wa fitai i le tua, lona fetalai mai, e ala i lona upo wha malosi le ne ia fiafi. Ina ia wha penao na wha malosi i o tātou wola wha le anganga. Wha malosi i o tātou wola au auna i le tua. Tātou pai te talo i le tua. Teime o mai ai popo ngā teime tātou te savali ai popo ngā o leo langa mwhainga tā o leo langa. Ah, tātou whai te talo i lea tua. E whesosoani mai i a tātou. E ala i tātou savalinga. Amen. O le taua le tātou te taua i le teimine i o le tau wha le anganga.
e le o se tau a whaatino. Amen. Tātou te taro whaatua i le atua. O le atua nā te whesosoani. E le tū la fo ia fo i le atua on tangata. Amen. O le ia o le tātou po kalama le nā i le nefiafi. Po i le vi inga mal whaatai i le atua. Au ngā le upa malosi mo oe mau. Ia au wale tātou sa waringa le neiwa yaso. O le ia. Be all the glory and the honor to God for his word that we share every Thursday. Te whamanatu ma toe. Whamalosia i o tātou tangata. Ia, maisele tātou wora au auna i le atua. Ia, bi ia le atua te tonu, ia. Te les whamanuanga le atua le tātou pasoa de ne fiafi. Ia, le i whaumāni tātou pukalama, ia, momoli atu le anganga whaatai, ia, mare whaamalo, ia, te o tō umasa. Papena na maua le avanoa e tātou te mafuta i lungo tātou pukalama. Ia, le ngata i lea, ia, o le tātou tasi mai le tātou upa malosi le neia fiafi. Ia, whaftai fo i le sharing o le tātou pokalama, ia, i lungo lo te penga whailangi. Ia, whamanuia le atua ia te oe, ia, malau platform, ia, malau ainga. Whaftai fo i le whaatanga ina le nei pokalama i tono lo mota. Le ngata i lea tono lo ta vale, lungo lo telefoni. Ia, po whea lava le mea ua e maua mai ei, ma e mātamata mai ei le nei pokalama. Whamanuia te lele atua ia te oe. A whai fo i South Taimi e mauleva no e te mātamata i lungo le nei a polkalama. Ia, ia pape nao na whamanuia le atua i lau whaalongolongo. Te lia le upo le atua i lau loto mo lau finangalo. Ina ia pape nao na maua le manuia ma le fia ma le oli i lau loto. Ia, i le neiva yaso. Ia, vi ia le tua, in the name of Jesus. Amen, amen, amen. Ia, le tātou folfolanga, tātou folfolanga, tātou pokalama. Awane ingalo tātou pokalama i le asto nai. Le tūlae ono, pei ono masani ai. Ia, ole a papena foi, ole a mabaalua tuai. Ia, ma le host o le tātou pokalama i le asto nai, ia, le sunga, ia, le sunga, ia, o makanga ngaro, o makangkau ngaro. Ele ai o leo le makua, o paua o ke ia wangano. Ia, le uso, ia, pole au na fo ia tala lei e sekia, mai Amerika Samoa. Ia, ile astronai, lona i tūlai ono, ia, ile a fiafi i nei tutuila, i nei Amerika. Ia, au le i tūlai lua, ia, i Amerika Samoa. Lea, ia, awane ingalo, au mai so fan share tātou pokalama. Ina ia whapenao na tele he o mai e whaalongolongo i le upo le atua. Amen. Ia, ele ngā te lea, awane ingalo, ia, November le aso luasun ma le valu. Ia, o le a whapena, ia, o le a mo le teimi mua, ma o le kako ke aso mua ho i lea i lungo le tātou pokalama. Ia, le aso luasun ma le valu. Ia, o le a whapena, o le a tātou whaatasi e ma le fionga ia vai le sunga i le vai malai ia asiata, pio vaoliko, ia, po o le tautai ae, peo o tau i silafia, ia, le sunga ia asiata i lungo le tātou pokalama, ia, whapena, o le a ia whaasoa ai, ia, ele ngata i leo se moli mau, ia, ma o le a mātou talatala noa e ho i lungo le tātou pokalama. Ia, inisi fo i mea whaaleanganga, i lungo le tātou pokalama. Ia, awane ngalo, ia, mai tātou te mafuta i lungo le tātou pokalama. Ia, share tātou pokalama. Ia, i le aso luasun ma le valu. Ia, o le aso luasun ma le valu. Le teimi o Amerika, o le ono.
o le ongo le aso losun malvalu le aso whareile na, which is le aso the Black Friday. Le ka ue ka ko kuse o le aso Thanksgiving, le aso losun fitu, le aso topi. Ia, o le aso whareile lo aso so o Black Friday. Ia, o le aso na o le a tātou a hutai ma le sunga i le vai malai a asiata pio wa uliko i lungo o le tātou pokalama. Ia, i le tūla e ono i le afiafi ia i tātou. A o le i tūla e tolu le afiafi i New Zealand. Ia o tau uma o mai moa mai ma ua mai nei pokalama mai New Zealand. Ia, o le i tūla e tolu ia te o tau ia e laiwa tuai le tātou pokalama. Ia, ma le afionga le vai malai ia asiata. Ia i lungo o tātou pokalama. A o le i tūla e ono i le afiafi i nei i Amerika i California. A o le fitu i Utah. Ia manisi paitu atu le naitu. A o le 5 i Alaska. I le afiafi i Alaska. O le ia. O mai tātou te whaalongolongo. O le a hoi se moli mau. Ia, nei fo i uso au auna. I lona o langa au auna i le tua, ma lona wala au wina. E le tua, mai tātou te whaalongolongo fo i le moli mau. Tonu e au ngā ia te oe. A wala nei bisi ia te oe, le aso loso malwalo le masina nei. Tātou mafuta i malona. Fionga ia le vai malai ia siata. Ia i lunga i le tātou pokalama o le Jesus is the Answer podcast. Ia o le tātou sina folfolanga le nā, ia lunga o le tātou pokalama, au nei ngalo, la stona i le tūlai ono, tātou mafuta i lunga o le tātou pokalama. Ia au wafo i le upa malosi. Ia mai le sunga ia tala lei esekia mai tutuila. O le ia whamanuia le tua le nea fiafi. Ia manuia toe aso le neiva i aso i whi au mga luenga, le aso whareile. E le ngā te lea ia manuia malo longa o le nea fiafi. Whamanuia atu le atua ia te o tau. Ia whamanuia fo i le atua i e o lo o ngā lulua i le nei teimi o le pō. Ia talo i le atua fo a e tupea le malosi. Ia te o tau a o tau whia ngai mga luenga. Ia i le nei pō a o tātou uma ua malolo mai ngā luenga i le nei aso. Ia manuia tele le fiafi whai ngā malolo. Pai sau te talo e moe ai. Ia i le nea fiafi ai le wha umala le tātou pokalama. Ia avele nei teimi ia wha whātua ai to le wangalo. Wangalo le whakaro whai le pāso le tātou pokalama. Ia le tō fine ia fina, I'm so sorry. But ia wo misia oi, wo misia oi le paso le tātou pokalama. Awangi o kinga ngala o kama pea o le sa. Ai whamanuia le tua ia te oi le tua fine. Ia lofa le tua fo pe ia te oi le manosi maleola. Ia e le ngate lea whaptaifo i lou nofo te talo i le tātou pokalama. Ia pena ona mau pele manosi maleola. Ia macho mai tala i le fina ngalo le atua i lunga le tātou pokalama o lea. Whamanuia te le lava le atua ia te oe le tua fine. Ia manuia le nei pō. Ia tātou wheiloa i la sto nai i lunga le tātou pokalama pēa o atua i le ola mana manosi. Ia manuia te le lava le nei pō malolonga le nei afiafi. Ia te oe le tua fine po le paso le tātou pokalama. Nea fiafi, ia o le tātou pokalama le nai le nea fiafi. Pa manuia te le lava le atua, manuia malolonga le nea fiafi. God bless. See you Saturday. In the name of Jesus. I know he'll do it for you.